Irisa mayambu ahan mamaktada Govt Job Explaination ikong nanukurumjari ngasi su mayam gidamakti yamna khaurang nang ngairakpa Govt Job ki post vacancy permanent post ki vacancy ama pudun laksari CISF Central Industrial Security Force na conduct uba Constable ama Tradesman recruitment 2025 ki vacancy to ego haiba post vacancy ji all India go in vacancy 1161 1161 vacancy ni job vacancy sigi eligibility criteria hairgadi 10 pass lower candidate khudimangna apply to yagani haiba job vacancy CISF ki yamna reported oiba job vacancy asida tawgdariba exam si negative marking ju leiti ko aduna yamna opportunity leiriba job vacancy ni haiba job vacancy ji last date age limit document kari kari changani haimna chingba mayam detail explanation tawjarage mayamna CISF gi form ji bu thajin ge na khanba taragadi compulsory oina mayam video si loifu yengbiu maramdi notification da aruba akuba tai mayam yauri ko si singji mayam do loina sukai na takjarake video khitang sangbe ai ko adubu mayamna khangning details khudimakti lon yahon jarage aduga hariba post vacancy je pay level 3 ni ko aduna salary se 40,000 plus ta dum hek sang madagi dum phangadom ni ko yamna salary chawba job makal nama joiri sigi CISF ki thabaga si government job ni apply to bugi matam si 3 April da last date organic ko 5 March tagi horoga apply to basi online mota to gadam ni official website loin apply to no link amadi official PDF ki link so description da pijaram ge ko selection process PET physical efficiency test physical standard test and physical han tawani ko document check tawani loiraga trade test tawani aduga written examination lakana written examination OMR ni ko OMR da pen paper mota thabado online da tharu ko pen paper mota mogi exam mogi center mafam da tawdini aduga medical examination fazana tawani ko medical fazana check tawani sidi security constable ki post ni medical fazana tawni ko salary je 21,700 te garuk 69,100 ni pay level 3 ni adu busida le basic katani ko allowance sing yauraga kan dadi 40,000 ki plus tadi alum compulsory in hand salary koi thagi to lo oina phangdoi si mem 40,000 plus ta phangado ni official website ki link ju sel leire dubu clickable oba form thajin ba yaraba link do ai description da available holamge ko magi selection process ai dum haijagre written jina ko na tawdoi ni ko physical han tawgadamni medical examination fazana conduct tawani application fee si general OBC amadi EWS ko rupees 100 ni adubu SC ST amadi ex serviceman gi onadi form fee ampuk tingoi rupees 0 ni ko aduga age limit si mayam 18 daina 23 years pong ni ko 18 23 years ni si 10 pass ki job ni ko age relaxation legani SC ST yona 5 years ki relaxation legani OBC ki 3 years ex serviceman gi 3 years to one relaxation legani ko ida leriba age relaxation si ma'am age ki upper limit amadi lower limit si ma'am sida pili ko 2022 020 2022 0108 2007 ko age calculate si 18 then 23 years po ni ko relaxation lere adu yamna maru obdi sida trade makal ma'am leri ko trade makal sida cobbler barber makal ma'am leri ko carpenter na chingwa post ma'am leri tradesman gi post ngatani na adu ma'am sida le posting sida application candidate singna trade amatang select to bugidam ni ko trade amaje yam phajana munna khanbi ko kana gumna trade form je anir ahum la hena apply to radi kon apply to sing do low roi ham ni ko cancel to ne ham ni kon apply to sing do ampo chana roi ham ni ahan apply to budo trade amakata ni ko aduna isara apam je cobbler da apply to ningbra carpenter da apply to ningbra cook te apply to ningbra habdo adu isa na phajana khala matung da vacancy yenga matung da mogi pi ba trade test so ai video si aroi saruk te holaki ko cobbler gi na kari trade test to gini cook gi na kari trade test to gini habdo adu si ju test to dini ko si sing je loina qualify oida ya dabni adu merit list ti mark ti khandoi ni ko to ne yamna maru amne merit list se mark phang na khanab da height che myam general oina 170 cm ni ko adu relaxation pitho matung da akoi gi Manipur gi oina relax height che 165 cm ni male gina female gina 155 cm ni ko aduga male tagi minimum height che minimum che 78 cm ni adu expanded ta 5 cm minimum ngamgada ko 83 cm yogada ni expanded ta aduga schedule tribe te belong to candidate 162.5 cm ni ko female gina 150 cm ni adu ma'am kari gumba khoina height relaxation je si je 165 cm je oigi haiba taragadi in exercise 6 ta yawani ko in exercise 6 ta oigi height relaxation amadi relaxation ki certificate ki format ta yawni ko adun official notification da PDF ta yawani ko
मागी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से OBC unreserved EWS ex servicemen na 35% ni SC ST OBC na 33% ni adu ma minimum qualifying marks se yoro kanda selection phangdam na te ko tonga na cut off lakini ko cut off se mi kyam cut off se hen manu ha bedo adu gi matung inna lep to ni ko selection ji de minimum qualifying mark ti yoro ni haraga selection torok te ha bedo adu adu na te ko cut off se lep kani exam sing cut off to loi lep kani du na ma kwai wang ki le chingon khan gi ni ko salary su 40,000 plus te yaw kani ko allowance adu ki mati yam bang mani central job ni ko exam ki pattern si ma'am 100 mark ki question ni 120 minutes pi ri ko assam rifle ki format ka mong mani ko GK da 20 question 20 marks maths da 20 question 20 marks aduga analytical aptitude ma'am reasoning ni ko reasoning de 20 question 20 marks ability to observe and distinguish si jo ma'am non verbal reasoning adu ni ko non verbal si jo reasoning ne picture kai ka pi ga to video ni ko si reasoning ni 20 question 20 marks ki to ni the basic english su mayam 20 question 20 mark ni ko mayam na hariba subject sing ji full course joining ba tar ga jo mayam na aina channel sida uhanjari ba WhatsApp number sida dum text to biro du ga dum yaw bi ani ko mayam sigi exam sing sigi mock test thapam kai thani hardi textbook to ko textbook yearly pass pro ina leiri ko textbook yearly pass pro ji mayam app maming ni ko le maming nate sida subscribe tor matung da previous question paper yeng bi agani mock test thabi agani mamang jahi da kamai hangi hadak ti kamai hang ba yar ge and do preparation to the subject topic ke loina to bi am ni ko mayam na lei matam da apply ka pan da sang biu apply ka pan da sang ga T2M ba ko sina biu aduga 12% ki maximum discount phang biu ko sida yearly pass pro max na to anam leiri ko no ba si je lei ba tar ga di 439 da phangani chahi am gi ni ko yearly pass pro max ka pass pro ka kali khene ha matam da pass pro max di mayam tongan na class note phangani ko subject khuding ki class note loina phangani exam khuding gi subject khuding gi loina class note moina textbook na prepare toroba high quality PDF sing extra oina phangani ko limited period ki sale ni 26 na 28 February fo gi manung da sigi leiba offer price lebani ko si 28 February loi gradi ma'am price hengal khrani ko textbook yearly passport lainam link so description da available holamge CISF Constable Tradesman gi mock test ki ju loina textbook sida anoba update yaure ko sida ma'am na subject wise current affairs ki thage natragana English ki thage reasoning ki thage maths ki thage analytical aptitude thage loina textbook sida loina phangmani ko 250 plus test series loina yawram ni sida chapter test yauri full test yauri current affairs previous question paper sectional test subject ki test thage har jo loina kana bji loi phangmani amuk tang lai ki jina ma'am sahi am gi loina eligible oidini ko ma'am Manipur gi na high relaxation 165 cm je ma'am annexure 6 te yawgani ko annexure 6 se compulsory pugadabani 165 cm dagi henbo ready pudji ko adubu heloidobu regadi pugadabni ko 155 cm jina female gini ko male tangi ne sida chest ki 78 to 83 expansion gi ko hoisina Manipur yaram ni ko highlight toromge yengda khangnaba duka OBC gi oro khoina pugadaba certificate sing loina moigi CISF ki central format ki certificate ngato gidam ni ko central format ki certificate ngato gidam ni ma'am MATRIC pass toro bokin de khuding mong apply to ko sida moin skill trades amadi unskilled trade and ani thon khadui ko skill trades sida di ma'am barber bootmaker cobbler tailor cook carpenter mali painter charge mechanic washerman welder electrician motor pump attendant ji yamna vacancy wangba post odini ko sijina adubu ITI certificate train personnel ITI certificate ITI institute ta train toroba personnel orgadi he na khudong chaba pigi ne amni ko ITI certificate yawdradi yade habdi nate ko aduga unskilled trades na tonga le unskilled trades na adi atopa extra skill leite ju yaba hairaga sweeper gumba post ni ko do candidate sing na checking gadab si nokni lebe ade flat foot obe ade duga very cost ben lebe ade aduga mid shape ade ko screen eye obe ade aduga color vision ju phasana ngamba candidate ogidam ni ko aduga body ki any defect na targan health issue leba ampu yade hamni ko vacancy je 1161 vacancy ni male ki vacancy 945 female ki na 103 vacancy ni ko ex serviceman ki vacancy na 113 ni sidale vacancy je ma'am sige constable attendant je sida constable washerman ki post lai ri barber ki post lai ri constable cook ki jina bu ya khaya male cook jina vacancy am wangi ko odi mathang barber ju yami washerman ju yami sweeper ju yami ko sweeper jine ma'am kalimbo
unskill line yaw unskill line yaw je super je ni ko sida super gi je post yam yami ko post am sing je trade ama tang khalaga thagadam ni ko adu de isa na pamba cook tabu thagera barber dabu thagera washerman dabu thagera sweeper dabu thagera noi apa ma khalo ko noi myam CISF constable gi apply to ning ba candidate sing apply to roga hona ning ba sing myam aina WhatsApp group om sem ge ko WhatsApp group om sem ge WhatsApp group ki link jo ai description da hapchan am ge ko de boss मैम जे मा गित्रे टेस्ट तो आई वीडियो जे लोर पद हाइरके को मैम द अहम रिक्रूटमेंट तो बसे हाइट बार टेस्ट तो नि को हाइट मणिपुर गनि 165 सेंटीमीटर योगदबनि को अदुगा पीटी फिजिकल लमजेन जेन भरनी अदुगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तवरनी दु डॉक्यूमेंट चेक तवरनी लास्ट ट्रेड टेस्ट मैम हाइट बार टेस्ट से लोर मतुंग द मेल गी 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड फोगी मनुंग ngam फीमेल गेन 800 मीटर रेस 4 मिनट्स की फोगी मनुंग ngam अदो सिदी क्वालिफाई तंग तौगदबनी को मार्क कैरी तौदे मार्क ती अखोगी एग्जामिनेशन तौदीजे पुंग अनि की 2 आवर्स की एग्जाम 100 क्वेश्चन तौदीजे सिदगी लोइना लेप्तोनी को नेगेटिव मार्किंग मुदे लेते को नो नेगेटिव मार्क ने अदोना अखंग वसिंग खंग लोर होलोर मतुंगदा अतोपा दम पखो खोसिलम मदुम यानी बो सिदी को सर्टिफिकेट सिंग मैम सेंट्रल फॉर्मेट लोय गदम एसी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस सिंग लोइना सेंट्रल फॉर्मेट एनेक्सर द लो यावनी को एनेक्सर की फॉर्मेट जो आई वीडियो सिदे उहलके लोरक पद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नत्रन परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी सिजु लोइना रग सकदमनी को फिजिकल चट मतमदा दुगा फोटो जे याम नंबर होबो को याम इंपोर्टेंट होबा फोटो जे अपलोड तो मतमदा मैम इसागी फोटो डेट ऑफ फोटो जे फोटोग्राफ की मखादा यावगदमनी को डेट ऑफ फोटो कापी बनुमितो डेट ऑफ फोटो जे कंपलसरी हाकदमनी फोटो जे अनो फोटो नमगदमनी को फोटो की साइज ना 20 KB देना 50 KB फोगी चांग होगेनी फोटो जे नम मतमदा टुपी उप यादे स्पेक उप यादे अदुगा नाकोंग अनिमक उहनगदमनी को फोटो की डायमेंशन जे 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होगेनी को हाइरिबा डिटेल सिंग जे फजन सेक्शन येंगागा फॉर्म जे अप्लाई तो बियो को हेक सोइबा मतमदा रिजेक्ट एक सेकंड मनी को अदुगा फोटो की क्वालिटी जे ब्लर ओरगा जो रिजेक्ट चतकनी को अदुगा सिग्नेचर जो मैम सिग्नेचर जो इसागी हैंड राइटिंग द इगदमनी को सिग्नेचर की साइज ना 10 देना 20 KB होगी साइज नी अदुगा सिदे मैम सिग्नेचर जो मैम क्वालिटी सेंद्रगदी रिजेक्ट सकनी को सिग्नेचर जे मैम एग्जांपल राहुल लाइना इरे खलो राहुल लाइ बजे फजन क्रॉप तौरगा बॉय अमंगी फुल पेज नतबा क्रॉप फजन तौरगा मयक पन सेंगागा स्कैन तौरगा थागबियो को अदुगा अखोइना डॉक्यूमेंट सिंग सर्टिफिकेट सिंग SC ST OBC सर्टिफिकेट हाई रिलैक्सेशन की नचिंगबा सर्टिफिकेट सिंग फॉर्म अप्लाई तौबदा थागतकदबा लेइबा सिंगदी मैम साइज 1 MB दगी चावबा यादे हमनी को 1 MB दगी चावबा यादे हमनी लेस देन इक्वल टू 1 MB हमनी को साइज से क्वालिफिकेशन की डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिंग नचिंग को डॉक्यूमेंटेशन जे मैम 10 पास की सर्टिफिकेट सिंग चंगनी 10 पास की नेना को ओदा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से 10 पास ना दम ओइबे यारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चंगनी को SC ST OBC जे मैम SC ST ने annexure 3 दा OBC के annexure 4 दा EWS के annexure 5 दा को हाई रिलैक्सेशन की ना annexure 6 दा को सिंजे मैम लोइन दरकार ताई को डोमिसाइल लोइन चंगे दो कास्ट सर्टिफिकेट से लोइन कंपलसरी चंगे को सिदा लै जिने कास्ट सर्टिफिकेट सिबदि दो डॉक्यूमेंट अहेन बाहाय अदु मैम ना SSC कोचिंग मणिपुर हाइबा YouTube चैनल से थेंगनबिरमनी मैम ना CISF की बु अप्लाई तोगेरा नत्रगन आसान राइफल की अप्लाई तोगेरा एनी गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई तो मतमदा मैम ना सब्जेक्ट मैम सी अहोंग एफोर्डेबल रेट को एफोर्डेबल रेट ता कोचिंग अमा योनिंगबा फुल सब्जेक्ट सिंजे सब्जेक्ट खुदी मंग लोइना बेसिक तकी हौरगा लोइना हाना सुंग मेथ्स हाना लोरतबा हाना सोलम बोरगजु रीजनिंग हाना खंगतबा बोरगजु लोइना हाइबे यारबा वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम हैना सिलिको हाइबा कोर्स सि मैम पिजरिबो WhatsApp नंबर 8787625527 सिदा WhatsApp टेक्स्ट तौबिरो अदुगा डिटेल सिंग खंगबिरगा कोर्स सि डेमो क्लास येंग मतुंगदा मैम ना अपाम पाम द खंग मतुंगदा योबियु को मैम सिजे मणिपुर मीडियम दा ताई निको वीडियो डाउनलोड तौबि याई क्लास नोट पिगनी सिलेबस सिंग एग्जाम सिंग ममंग दु लोइन कंप्लीट तौगनी अदुगा सब्जेक्ट खुदिंग की सेपरेट फैकल्टी लोइन पिगनी को अदुगा कोर्स अमुक्तंग यावगी मतमदा लाइफ टाइम की वैलिडिटी जो मैम की पिरी को थबक मैम लाकदोरे SSC की जो CGL CPO CHSL फेज 13 MTS ना सिंगबा थबक मैम लाकदोरे हाइबा थबक मैम सिगी जो कंप्लीट कोर्स ओइरमनी को सिजे अदा मैम सिगी कुदोंग चाबजे मैम पुन लोमिनसी दुदा मैम क्लास नोट लोइने सप्लाई तोगनी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिंग लोइने फंगनगनी मैम दा अदो मैम डेमो क्लास सिंग येंगनिंग लेरगसु मैम ना SSC कोचिंग मणिपुर हाइबा YouTube चैनल से दम सर्च तौर आहार सर्च तौर थोरानी को प्लेलिस्ट ते संगबिरो दुगा
मैम परसेंटेज की मैथ्स की ओनदी मैम परसेंटेज तक यंग भापियो को परसेंटेज की लेक्चर मैम थागलबनी परसेंटेज कंप्लीट थागलबनी असिदा परसेंटेज द ज्ञान ताबरा यंबिरो और ज्ञान तारगदी मैम पिजरी WhatsApp नंबर से दम टेक्स्ट तौबिरो को मैम सिदा ट्रेड टेस्ट से कमाइन तौनो हाबजी यंगसी को ट्रेड टेस्ट से क्वालिफाइंग इन नेचर मार्क ते लेती को कुकिंग ऑफ चपाती राइस कुकिंग ऑफ वेजिटेबल दाल सांबर इडली सिंग लेरे को कुकिंग ऑफ मीट फिश एग सिदा कुक ओबदा मतिक चारबरा हाइरबरा हाबदो यंगमनी को बुट मेकर कोबलर खुंग का साब सिंगदनी को पॉलिशिंग हाइब्रा हैंडलिंग टूल सिंसिनबा हाइब्रा लेदर रिपेयर तौबा खुंग फोटपा हाइब्रा सिंगबा टेलर जिना मेजरमेंट तौबा अदुगा फी कक्बा हाइबा अदुगा स्टिच यूनिफॉर्म सिंग स्टिच तौबा हाइब्रा सिंगबा सुमजिनी को टेस्ट तौदुजे क्वालिफाइंग ने को सिजे अदो बार्बर की टूल सिंसिनबा हाइब्रा samkakpa haibra aduga koi phanba na chingba haibra habdo dugi टेस्ट निको सिदी याम लायर निको खोय मणिपुर मसा सिंगदि वाशरमैन सिजु लायर निको फिसुबा अदुगा आयरन फजना तौबा अदुगा वुलन क्लोथ्स टेरिकॉटन यूनिफॉर्म सिंजु लोइना आयरन तौबा हाइबा ओगिदमनि स्वीपर जु याम लायरे स्वीपिंग तौबा क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स क्लीनिंग ऑफ बाथरूम सिंको स्वीपर की जो पोस्टुम यामनी पेंटर की ना नॉलेज ऑफ कलर पेन सेट्स मखल मैम लेको कारपेंटर की जो टूल सिंग खुजु कलाई सिंग सिना बाहिबा उ कक्पा अदुदी उ फिट तौबा फिनिशिंग पॉलिशिंग तौबा हाइबा केंदे सिंग निको मोनि यंगदुसे मार्क ती सिदी क्वालिफाइंग आतने को मार्क केरी तौदी नते अदु पास तौदबदि यादे को अदु CISF हाइजेन अखोना SSC की GD दगी चंगे हाबा तारगदी CISF से चंगमदे यामना वाबा पोस्ट नि क्वाइदगी मार्क वांगबा सिंग केंदे सिंग खनगी दोनि को 100+ स्कोर नि को खनगी दोइजे अदुना सी की तोंगान बा CISF की नेगेटिव मार्किंग लेतब सिंग जिदा चंगहौग्रगदी यामना कोम दोनि को इलेक्ट्रिशियन की जो मैम तोंगान मागी इलेक्ट्रिक फिटिंग हाइब्रा चिंगबा लेको यादब सेमबा माली की लेरे गार्डनिंग तौबा हाइब्रा उथाबा खोटबा हाइब्रा वेल्डर योट सौबना चिंगबा मखल क्या गिनिको चार्ज मैकेनिक की लेरे ओदगी मोटर पंप अटेंडेंट सिजु नॉलेज ऑफ पंप मोटर की नॉलेज लेब्रा सेम साबा हाइब्रा हाइम चिंगबा सिसिंग लोइना चेक तौगनी हमनिको अदु मैम मेरिट लिस्ट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 120 minutes ta 100 question tha doije negative marking mudde leite sigi exam ji dagi ne ko merit list loin lep tuje physical ke ka high atai test me am ji loina pass tau dabdi ade ko adugo me am in exercise da koi gi high chest relaxation gi loin tongan yauri ko sigi me am sigi relax in exercise se me am official PDF te yawbani ko PDF ki link so description da hapsaramge adugo apply tawna link su description da loina phanganjaramge ko adugo me am WhatsApp group yawning azu WhatsApp group ki link so description da hapsaramge Annexure 4 jina मैम OBC की निको जिना OBC की ने Annexure 4 जिना असी के फॉर्मेट से सिना गदब निको दुगा शेड्यूल कास्ट वगैरह शेड्यूल ट्राइब वगैरह सिना Annexure 3 सी के फॉर्मेट से सिलो लेरे और मैम एनी डाउट ले मतम दा मैम कमेंट दा हाइबिरमु को दो अनोबो जॉब वैकेंसी लाक मतम दा मतंग सना मैम दा वीडियो फंगन जगे ngasi gi nadi ngasi gi CISF Constable Tradesman negative making leitaba permanent post vacancy 1161 salary 40k yoba job vacancy की explanation के लोइना मैम अनोबो job vacancy मतुंग द पुजरके ngasi gi di matang si dai video si tension jarake मैम बो अमुक हना इकोंगन खुरुमजरी थैंक यू